Russia in Ukraine aruna changin ni som pakhat lai liam to a inka hai soinima se chongkam mai zongin afel theilova Indo na akal choreng tho Russia in Ukraine khopui ambom chena sa a Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian force ten Odessa bom cheturin anin po cha le ni in asoyani Russia hian kongtin rengin shek na adong chhomol mula rampahni Indo na hian athiam lo zok chu engpo ni se aram chen arun masaka vangin khovel hian Russia lam atang hle thengang lawani Vladimir Putin thilti hian aram chunga cheng poi soilo mi engemo zati thleng po in nasatakin a shek beta ram shang sarkar le brain lar lokzwalten an en san makmak mai bok Russia ramah banks chen khatte chu customer te man theilovin a khai lak to a Apple Inc H&M le IKEA ten Russia ramah thule ma lo chuan an products te engma zor chuan tum to lo ti an puang zui hei ba ka hian Apple Pay Google Pay le Samsung Pay te po Russia hian man thei ani lo thu shiat ani a PayPal thlengin an shen sak YouTube lama Russia state-run media channels RT le Sputnik te po block anni Jaguar BMW Mercedes General Motors Ford le car company loklar tamtak te po in Russian automobile market an swasan ruya processor manufacturers lianber Intel le AMD te pon Russia an supply anti-top MacBook Nike in Russia an product shal titopin online store po an khara hei mai baka hian football a thunei tu sang FIFA in Russia team te international football games a suspend nuwa Adidas ten Russian Football Union nen an tho dun na an chuchat zui le buk German ramshwai tu lutele French ramshwai tu tenen anin mu chuma Putinan rawrel na dokan Gilbert thanga dokan top achu lai thalak dar zui ta chungchanga former member of military mi le sa pakhat chuan hetiang hian athil mu dan asoi chuak Putin chu German chancellor le French president Emmanuel Macron tenen anin mu chumin anma ni hnaya achudu haulo maya an lakachang hian dokan kil chu in fitsom ni ahla a chut chu athlang ta zokani he thil hi mi te hmuwa adar chiam nu in social media lama po soi a hlo hle a mitam tak chuan hetianga Putina ain lakshan chanber chu coronavirus chidar tak wang ani an ringa film khur luata dokan kil top chu achut na tan athlang ni in an soi ve boka ma se sipaya lo chang to le Putina khosak dan chik taka lozir chiang tu mi pakhat soidanin Putinan hetianga dokan top athlan na chanber chu hlauna awangani atithung a soidan chuan Putin hian Soviet Union hunlaia mi pakhat thunei nang chi kha ala chhom dung renga dictator anga akhosak vo chinawang hian mi in phiar ru in an that mayang ti ahlawa annun na ven uluk atum luat na lama ama le ama chu a in hung sang tlat chin ni in asoyani an chanchin hi an lompui rualin thinlung le rilru a khoin lung ati chetlat inneihna pa ngai tak mang turin an ram din hun ton mekin azir ngang silawa heti hian tiam tlate anti mai angai tani Ukrainian nula le tlangwal in mangai takte pahne chu military uniform nen chopchil takin sipai dangte ma anin neya anin nei na hi Kiev khopui bun loka an mang nu patuak tharte hi Lesia le Valery annia an pahni hian territorial defense annia anram chan himnan thei top an chwa me kani innei hun ser an manglai footage hi German news outlet reporter chuan ada chhuaka Ukrainian folk musical instrument bandura tenen zaya choin an hlimviawani footage hian reilo te chhungin clear tu anga chakhle a anram mi puite mai baka ramdang mi chanem takte chuan ramtana be tu nu patuak tharte hi lompuina le nu pahlim tak ni ngei turin du sakna an hlan lesia hian anin nei chhunga tan a helmet phelin ve la in bela
akuta pangpar akeng bokani khovel hwa pa supermodel lar le hlotling berta jingami Gigi hadid chuan Ukrainian te har sanna le an torna te shat puin an tan ke aron Penchhuak kumsom ni paruka upa Gigi hadid hian fashion week atanga asom hu chwa le laklu zongjong te chu Ukraine mi le sa Indo na wanga tuar mek refugee te tan apek vek tur thu apuang Instagram kaltlangin Gigi chuan he thu hiatar langa Russia in Ukraine arun mek lain an na tho lai an chuanop thei big silova ma sela an na tho hian kong chajo ka mal somna a thlen dan kong ngai to chungin fall 2022 campaign a asum lak lo chu Ukrainian organization a hian Atlanti apuang ani Ukraine mi puile nu naw mang ang taka omek te chu ator pui thu soya mani mishing pui te chunga diklo taka chen na chu do turin atibok he boina hian Russian president Vladimir Putin chu adem hle boka ama bulchan le amazing laptu ber ani thu asoyani Gigi hadid hian tunlai chu New York Milan le Paris Fashion Week lama huna mangme kani nupa emo in ngai zong te in mangai na hian thik thu chiat na aom to china chuan thil chalo le dulo thleng a thlen pha chok chin ani UK cheng papakhat asun green ut chuan abial no hluin ama nilo mi padang amel lo nan ami ti del sak atum ringot Manchester Evening News in atar landanin asun green ut chu zanlaya akopui hlui chen na ina amuthi lain aluta gitara alu hlapin dar thalangke mangin amit chu khomu theilo vasiam tumin abe zui ta ngalani hei mai ba ka hian screwdriver in akeya avichiam boka atum angeyin amit board chu azai mana ma se amit ero ati del sakman lo lawani abial no hlui hian hliam na takatuara ser tharlam tak anut chhia na sa hlebok hiam tuar meichia hi aming tarlan anilawa asun green ut hian tun hi avoi khat be na mai alo ni to lo bok abial no hlui laka hian thik thu ape che thei hle a hunrei takachang to in taksa le rilulama hliam thlenin anun alo khwa kher sak to chin meichia hi police te bula chanpuina dil tur po in akal ngam lova achan po abial pa hian midang puina adil chuan tha avau chin bokani Greenwood hi Manchester Crown Court chuan achung thu angai to a mi ti na tumna ti luina manga mi khwa kher le tha a invo na mangten thu buai siam sak ni in kumsom panga jail tang turin ashem zui abial nu hlui ati buai zui reng hi anin ngai zon lai changa anin chen nu thlenga chiar don chuan kumsom pathum chung zet he abial pachi bai om tak hian anon chu akhwa kher sak chin ti na ni a tuna ero azalen ve don to ani Budapest khopuya khosa nupakhat chuan athlo theina lem leinen mangai na tuipuya anbil dun ti soin ama chau chu akopui nei chhun le in nga na om chhunani ati Sandra kumsom ni pariata upa chuan he athlo theina lem aming liu funds tia aphua hi January sang ni som ni pani khan US dollar zarukina leya aleya changa reivak lo nuwa chuan maktak mayin anin ngai na chanta ani nula kumsom ni pariata upa chuan ashing nuna tun hi avoi khat mangai ton na ni in a in soya zantin mai khuma anmudun chin atibok engwanga he thlo theina lem hi mangai inge kani kashethiam bik lo ka mangai ani deu top mai ti in annu pachan chin chu mi te shiata asoi chhuwa kani zan khwain anin ko a anin fo boka thlo theina lem nen hian nu panun an mangdun chin ni in asoi lang cheu bok Pop Princess Britney Spears kumsomlia upa chuan ahun kal to lama anun boy le noktak te chu thengilin nun pa ngai le thlak lel om jok nei turin aril rosiam apasal hual Sam kumsom ni pariatlin na pualin Britney Spears hian pian chamlom puina aposa heta hian chung ko din adu zia asoi chuak
kapasal hual pian cham chi baile ka mangai tak zet che a nang ne na chung ko din hi ka du ani nang nen chauti in mangai bia thu hlan Britney hian apasal masa Kevin laka khan fa pahni Sean Preston kumsom paruku upale Jaden kumsom panga upati anei to a afa pate po hi antlang wal ve lek to Britney hi sha chho angin alar chho wang lai takin anun khwak her sakato ka apa ngein anuna thune na pum hlom anei sak he dan hnuai hian aro sum le in le lo chenin engma athu hnuaya anom lova hei mai ba ka hian pasal le fa anei ve po thiang lovin afa pate ngei thlengin alaka changin lakshan sak ani bok kumsom pathum zet shing nun sheom taka om nuwa amimal digna chanwo hum him tumin aba hi akhing leta nikum khan azalen ve ta chawani inbe na anei lai po hian tuna pasal hual sam hi akianga oma Britney athlop zia chu na satakin social media mangten alo out chwa pui ve chin ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video dang ngai nom le bengwa thak jok nen kan lo ke le thuaenga mi lo thlir sak le cheu don nya tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule